Deepika padukone hi Indian celebrities te zinga sumla lut member pol te zinga mi ani a January ninga sangkhazakwa samriat paruka Copenhagen Denmark lo piangin apa prakasi badminton player ni in international level ate po alo chok ve photo china tin anu ero travel agent ani ve thunga fit nga le inchiria ta sangani naw me chha pakhat ani sa nein ani hi golfer ani boka apu po hian Mysore Badminton Association secretary na athok china ti chuan Deepika padukone apian hnu kum alatlin hma in Bangalore India a an chungkwa in anron insona chuta chuan azirna po zir chhunzom ngalin Indira Gandhi National Open University a Bachelor of Art ero zolavin atuina modeling line lama akal jok ani Deepika padukone a inlan namma sabir chu kumsang ni panga a himes resam mia music video nam hetera a inlan chana ti chuan Shahrukh Khan nen om santi om ti film an chan kha a film chan namma sabir ani film shanga ron inlan chhauzelin tuna chuan kan hriat angin Bollywood actor Ranveer Singh nen ani nei to ani kha ole tuna chuan a pasal Ranveer Singh nena anin nei hma in tu nge alo date puichin in clear how don te ang pakhatna a chuan Nihar Pandya nena anin date lai hian Bollywood a alu hma a model pui ve thau ani a Bengaluru atanga Mumbai a chuknu loka anin zui china actor press in 2006 Mumbai a zirdonin kom engamozat lai chu inzuin an cheng don ani ma se anu loka a chan ber po tu man an shelo anin chen le tamaya tin Nihar Pandya po hi the Queen of Jhansi film Kangana Ranaut channa khan avoi khatnan alo inlan ve zoi to ani pahnina a chuan Upen Patel Bollywood actor Upen Patel nen hian reilote anin date ve zoka 36 Chinatown le Namaste London a alo inlan to a Deepika padukone nen hian photoshoot te po anlo nei na save to hle ani pathumna a chuan thlir tu te po ina kan mi shat lar India cricket star MS Dhoni he Bollywood actress chelo zet mai hi MS Dhoni hian a motir atangin a RC ngal hleya Bollywood Star Award ceremony a po alo fiamin alo chhei zawa tin chu mai ba ka Shahrukh Khan chu inhmel sha tir turin MS Dhoni hian atia hetianga anin hmel sha chho hun lai vel hi Deepika I film channa om santi om an release ma shet ani ti chuan chu tia in date an tan chho chu anin du ton hleya Dhoni po heti hun lai hian a hna cricket khel lama a thlen san lai tak ani nge mitam tak chuan relationship an nei hi an shewak lawa a chan chu publica an open lem lo ani an hlim dunin anin hmangai ton hleya Dhoni po hian nopuya nei hiala du a ma se Deepika tan Bollywood industry a alu chan tir lai ani chhaumai ba ka pasal nei tur chuan no pang ala in ti hle a chutianga Dhoni an in nei arot to boxi Deepika in a hnial ri si awangin anin kar thu chu a chitel tela heiba ka hian Dhoni a chung te hian Deepika I chu a hna Bollywood industry a tho awangin an pompui vak lawa tin famau movies chanchin chu an tui che alawani ma se chutianga chung ten du lavin pompui lo ma se arukin anin ngai zong zel thawa chung thil awang chuan an buain an chi ai chong lo ani amai ro chu Deepika in Dhoni nena anin relationship na chu soi fe in kanin lei chin na hian ka hlim lo ani ti in alo soi le sia an patni in kar in zom na chu ti to pa midang in lei chin pui tur zon adua anin kar chiat pha na chu Deepika in adu thlan na nge in achu chatta ani hetianga Deepika in du thlan na dang anei ta ka wang hian Dhoni po aril ru an hle ani apalina a chuan Yuvraj Singh hi Indian cricket star te zinga mi tho ania Yuvraj Singh hian Deepika hi adu hle a Deepika nalna le moina hian a hi hle ani Deepika po in MS Dhoni a ya thangin relationship anei puili a anin de chan tir lai thuleng wak le thuthang om chuan MS Dhoni ril ru po atina hle a ma se heti lai hian Yuvraj le Deepika te in zom na chu an tlang zor lem lawa thu chiang taka om lo ni in an soibok ma se Deepika I Jaipur a kal chumin Indian player Yuvraj nen lim tak le nuam takin an om duna Dhoni ero ashil a hai hleya
tin Deepika Padukone po in cricket star Yuvraj Singh hi a chen in a birthday party alom saka hi hian an pahni in kar hi ti chiangin anin ngai zong nge ani ti a fin fiata ani in hwal na po arukin sombi tlem te te nen an neya mase a hnu rei vaklawa anin lai chin na po ponlang tak chuan rei dei lavin alo to veleta ani apanga na a chuan Ranbir Kapoor Actor Ranbir Kapoor hi Deepika Padukone in a date pui to hawa chuan a date rei pui ber ani ome anin hmohma sakber ni film shooting an nei tumin makeup artist Dowry sin a in hmelsha tira ti chuan kumsang ni pasari atangin anin date chana TV show sang-sanga po anni pahnih hi soidun an hlo hle ani kumhni lai anin date nuwa anin break ta a chan chu Ranbir Kapoor zok hian rin om lo sanin ajab prem ki gazab kahani ti film Katrina Kaif nen an chandun atang khan Katrina zok thangin Deepika ero sira lo hnolta ani tin Ranbir Kapoor nu Neetu Kapoor hian afapale Deepika Padukone te in relationship na hi ati phelin apom theilo ni in an soina sa lebo aparukna chuan Siddharth Mallya Zusiam na ahau tu pa Vijay Mallya fapa Siddharth Mallya nen hian reilote anin date ve zoka anin lai china nei po hi an soi ve hat ani Indian Premier League ka po Siddharth company sponsor Virat Kohli team RCB khalchumin an ena an kal ho lai hi mutu an lo om ani apasari na a chuan Muzammil Ibrahim Siddharth Mallya nen anin break no loka he tlangwal nen hian anin date le a ma se anin relationship na ero media le social media a an open lawa ma se anin break ve le a ani nena anin break no loka Muzammil Ibrahim hian ye Jawani he Diwani film a changtura somna hmuwa ma se Deepika Padukone nena chandun adu lo mai ba ka nuam lo ati awangin a rol lak tor po hi a hnol pha hialani ti chuan tuna a pasal nita Ranveer Singh nen Golion ki Ras Leela Ram Leela ti film an chandun atangin anin date zuya anni pahni hi anin hmuhma sakber chu Makawa Zee Award simtum khan ani a actor Ranveer Singh hian kawai khat muna kadu ngal ngoi ngoya hemini hian silver rong Deepika hian thomno aron hangnge nge a anal katin amoi ka ti hle ani ti in asoi tin Ranveer Singh hian Deepika film Happy New Year shooting Dubai an nei chumpo khan avatloa Deepika ipo in Ranveer Singh Spain a film shooting a cham lain azuklo boka anin dei thole anin tlo ton thu hi tlang shet ni ma se anni pahni ero hi chuan engkim an zepin an puangzar lem lo ve thung ani kumsang ni sompanga a IFA award an semchum khan Ranveer Singh hian chingchia Deepika I kut afop lai hi mipui hmuwa a phaulanga film chi sang-sanga changdunin anin zui na sa hleya ti chuan kumsang ni som pariat October ni somni pakhat khan Lake Como Italia in nein tuna hian hlim takin an na chengdun mek ani